assalamu alaikum chers téléspectateurs de Jama TV ko do mi arta mi hiwro on fop mo be inde mum e yettore mum e mo be kadi ko wawi wontirde harayda tawa ka jodiɗa ɗon min hiwro ma inde ma yettore ma si tawi non kadi ɗaka ɓawo écran télé ma hara yan kadi ɗa hiwra ɗa salmina fota wona seeɗa wonno onon kadi joguiɓe téléphone ji ɗin no dara ka Facebook no waɗa réaction ji mum si ɓuuri ɗo ka Facebook aɗa kamɓe kadi ɓe salmina fota wona seeɗa ko ɗo kadi mi arta mi salmina wonno mokko baɓe men guinéen ɓe joɗiɓe Sénégal Dakar ko ɗo kadi men arta men lancana on duwa mo anditinɗa ɗum ɗon ko fi prisonnier ɓe waaliɓe ka prison ji ɓe yo Allah yaltimɓe ko ɓe waali toon par ce que ɗen andi ko bonnere e moƴƴingol fof yaadi ha kada kadi mo anditinɗa no nawni no waali ka labtaneji meɗen tori yo Allah imminmo ko waali toon par ce que hiɗen andi ko cellal e nawnare kadi yaadi haray ko ɗo kadi min arta men salmina wano yette dialloɓe yette bariɓe yette soɓe ɓe kolda pita mamoun dalaba kundara hay goto e mabɓe accaka ko ɗo kadi min arta men salmina wano timala star kankadi mo salmina fota wona seeɗa tima kadi ko neɗɗo mo annitinɗa himo wallitade DJ Billy kala ka DJ Billy wontiri himo ɗon kanko noon hiɗon andi kankadi anniversaire makko ko le 17 décembre ton e Adeyan Night Club kankadi mo salmina fota wona seeɗa donc hiɗen andi hande ko le 15 kono hirayno ɗon flyers jiɗi noon ɗen andi kadi ɗe mari invité ɓe anditinɗa ko invité ɓe hande ɓe fof ɓe gollande culture sénégalais o guinéen on donc haray ɓe fof kadi min aroya ɗo min wawa accidude e mabɓe ɓe wawa présentade mon donc ɗo kadi min arta min salmina maître Paté merci beaucoup aɗa yan kadi mi yin wonɗa ala wallirde noon par ce que hande sa yi life boy ay DJ Billy sikkumi ko sabu maître Paté min ni on goɗɗo ko weeli wo ko weeli ta yeggitu ɓawo ma donc aray maître Paté kadi no salmina fota wona seeɗa ko ɗo kadi min arta min salmina wano Kenzo Prod kankadi mo salmina fota wona seeɗa min salmina kadi Marli Yatu Bobo Marli Jiwul Labaku kankadi mo salmina fota wona seeɗa mi nata kadi e DJ Adra Junior min ko to so konko mi fuɗɗorta par ce que DJ Billy kanko fandina goto fof mo jandini donc Adra Junior no salmina fota wona seeɗa Lamzo bolom le 9 décembre ton e Nyani Night Club kankadi ko neñande woni anniversaire makko kankadi mo salmina fota wona seeɗa wono DJ Bela kadi yiɗon andi fi anniversaire makko haray onon fop ɗon tora yo wallito surtout DJ ɓe wonɓe gollude ɗo e Jama TV ɓen par ce que yiɗen andi enen fof Jama TV ala ɗo sina fi culture guinéen au sénégalais on donc ko ɗo kadi mi arta min ni on si tawi lan defi welundi tum ɗi waltata donc seede waltata noon en accita invité ɓe men kamɓe kadi ɓe wawa présentade sago an noon ko yon ɓanto min caméra an o wawa yaltude onon kadi caméra ji mon ɗi wawa yaltude donc en ari fuɗɗore mo ɓaleji on minnata ko ni o wiyete minnata ko ɗo iwirde ma ɗum ko ɗa o iwiri en accita mo kankadi o salmina chers téléspectateur ɓe Sénégal Dakar ɓen grand kon no wiyeteɗa e kon to yiwɗa assalamu aleykum waleykum salam wa Jama TV e téléspectateur ɓe ɓen fof hino salmina aray woya ɓanto moƴƴa o kadi géri woya aray min ɓanto micro ngo aray sa ɓanti tum aray aray ɓe noddiralam Petit Bari les rois Petit Bari haray toujours kono andirɗon noon pay kum pita timɓe aray lan hewri taw ko adi kon taw wonɓe darde Jama TV lan hewri kadi kala iwtirɓe ɓawa Jama TV wonɓe sivude wonɓe ka téléji wonɓe ka sen YouTube wonɓe ka Facebook kadi fop no hewra voilà on nani Petit Bari G Life Boy so ini G Life Boy nen Petit Bari so wi G Life Boy jippoɗen ley joni tawa yemɓe toon sago noon kamɓe kadi koɓe ƴettu lien on fof ɓe partage a Sénégal fof anda fi o émission ɗo par ce que min on hande ko émission luttowo fillede mi waɗata ɗo e nder Jama TV donc e yahay ha Kolda kadi hiwroɗen hombo himo wiye honno kanko paygal Fuladu paykum Fuladu kono no wiyeteɗa grand e konto yiwɗa yeb Masta Sukru so ɓe wangari koɗo rawan hande kadi a fuɗɗike ko yiɗi yo ko salam mi salmina tigi nene am mi wiya babam Allah yurme yafambo saabu kala ɗo mbawmi wonde ɗo mbawmi haalde ko maraw hakkilo yaar jinnaɓe ɗo saabu kala ko mbawɗa wonde koto jinnaɓe ɗo calmintade mbawa salminde goɗɗo voilà ɗum noon DJ Billy mi salminima miɗo salmina télé o dole mi salmina neɗɗo am kala tigi Kenzo ko mbiyatmi ko tan seeɗa ɓurakar yesso inchallah mi salmini fansi jiɗi tigi donc allez-y on nani Masta Sukru o salmini fans ji ɗin fof o salmini wa Kolda Petit Bari kadi salmini Sénégal fof salmini Laguine fof min ni on waltata seede noon waltata ko anduɗen kon fop e yaltinay ɗo
anani o mi haalay fopp mi haalay ko mi anduno e ko mi anda menen noon andi bay men fenata kono ko men andi o waltata kadi donc allez-y merci beaucoup à DJ Adra Junior DJ Yaya le grand DJ Yaya kankadi mo salmina fota wana seeda merci beaucoup DJ Sona sama conseil bu maggo merci beaucoup DJ Sona hara yankadi mi weltori appel ji di moƴƴa wana seeda donc merci beaucoup Star Petit Boy Hassala Boy kankadi mo salmina fota wana seeda Mr Zal Petit Mbaw mi anda ko grand mbaw ko wawɗa hoɗirde wara yan kadi a salminama donc ko ɗo kadi arrêté ɓurten natude sujet ji ɗin ɓurten natude piiji ɗin par ce que min ni on piiji ɗin ko piiji koye naatu e piiji ɗin fiyen andu ko piiji wonɗi wona waɗede e nder piiji ɗin ka donc e yahay ka Petit Bari joni Petit Bari ɓurmi sikkude ko cak gollata ka ko nde woni golle ma ya Petit Bari le roi wona cak gollata wona ko andanta hoorema piiji ɗi jama on sikkata quoi ya haray Petit Bari le roi métier makko ɗen woni ko coiffure quoi woni métier hande ya mais toujours noon la winditi kadi artiste comédien ya merci beaucoup ay non ka artiste comédien ɗon ko ɗon arrêté parce que ko ɗum ɗon ɓurani min côté ako mi anda noon luttuɓe sina hara ko faalaɓe fembade ɓen sifa ko komi fembaɗo donc ara on yahay tun ka Petit Bari kadi o femba o donc en naata e artiste comédien o Petit Bari hande ayni a naati ɗa wadde artiste comédie hiɗa wadde artiste comédie hande est ce que Petit Bari no hiwde hoore mum e o artistigma mo woni wadde artiste comédie mo woni wadde o mo hiide hoore makko e ɗum ok artiste comédie komi woni wadde kon min e groupe an on par ce que komin groupe quoi te groupe on komin créé mo ya woni G Life Boy officiel ya toujours haray komi wiyatama ɗon meɗen yiide hoore amen e mum par ce que neɗɗo hunde ko jokkata o ko so tawi woni hino mari nafa si mara nafa haray jara heɗa jokka minen noon golle ɗe min jokkiɗen meɗen yiide hoore amen e mum te miɗen tañƴini kadi yiigol hoore amen ko ɓuri ɗo ko andanta hoore ma kadi ko jama on sikkatano quoi wallahi donc on nani ɓe tañƴini higol hoore maɓɓe hay ko jama on sikkata donc minen communauté Guinée on déjà minen ko ɗum men faala naɓo men komin sikkata donc Petit Bari hande ko an créé groupe on hande ko difficulté hombo heɓuɗa fi créégol o groupe ɗo ha wawa waɗirde suude ni par ce que mo hi mobilisation mo watton on anda carrément hiɗon suudi par ce que kadi iɗon ɗuuɗi ɗo joɓe waɗoɓe artiste comédie hara ko ɗiɗo tato maɗum ko ɓeewɓe luɓoyo rewɓe fi waɗugol on comédie ko ɓe woni wadde ɗon donc an ko honɗum e difficulté heɓuɗa fi créégol on groupe ya par ce que ko addi kon taw min miɗo ara e gon sengo ɗon miɗo innata affaire on komin jokki kon no welalam depuis neeɓi quoi parce que depuis 2016 ko andanta hoorema hari mi luɓotono téléphone mi waɗa affaire comédie yoyi andanta hoorema ayi han joni ari ganintinga après mi jooɗi mi miijiti buy haalanaylan yomi yaw mi bokka e groupe aji maɓɓe mi tawi min filan oblige jooɗagol créé groupe ɓannita élément ɓe andinaɓe ber ko mi andi kon mo ɓe jonna idée mum mi wona hoorejo groupe o ɓuranilan yawgol goɗɗa wona hoorejo e hoore an quoi oɗo waɗi hokkilan courage han mi créé kadi groupe o mi créé inde groupe o mi ɗaɓɓi élément ɓe rewɓe worɓe rewɓe fof mi ɓanniti miɗen gollude golle ɗen miɗen wawi wide ko fuɗɗode men woni mais départ on jama no woni men haalirande noon départ o moom meɗen yaade no jama on yiɗiri no jama on faalirano meɗen kadi yeeli kadi yawgol ɓuuri ɗo kadi ko andantano wona ɗo donc allez-y joni a jogantolan ka départ on ɗon a jogantolan ka départ on ɗon arten go arten kadi e Masta Sukuru yeah hande min hi no affaire ji ɗin fof woni yarde noon surtout côté musicalement ko wonɗa wadde kon ko fiyonɗum mi woni arde kadi e Masta Sukuru parce que bon min déjà taw mi arata ɗum mi naata e question ji côté ma mi aray mi naata Masta Sukuru hande an Masta Sukuru an ko honto teguɗa hoorema ha tawi an chaque semaine ko kili an ko honno falɗa men hollude a faala men hollude DJ Billy wona fi buuɗiya mawɓe ɓe mbiyo kala ko batta gomre hoore ma min mino waɗi hoore am hande nder fula ɗum komi artiste molanaɗo hande artiste ji mawɗi kala ɗo dari
ande mi hersara darade ɗon par ce que mino waɗi hoore am min komi artiste mawɗo ko ligge artiste ji mawɗi ɗi liggoroni wolirgol jungo ɗo ligge ko artiste ji mawɗi ɗi liggoro ko ɗen ligge mi liggoroni par ce que a yii golle am de 2 mois rek 2 vidéo mi waɗi te vidéo kala vidéo mbo yiiɗa anda kala ko financement halis kewɗo mi waɗi vidéo te mi golli kala vidéo kala jiiɗo vidéo anda mi waɗi vidéo ɗum noon DJ Billy ko iɗi yo salam taw mino woodi boji ɓe mi yaadi ɓen taw mami salmina ɓe woni Petit Mike Petit Fulɓe Kiri ko Diaw en ɓen ko mami salmina ko ɓen no woni joni dema mbuuɗi fiya non ko ɓen ko groupe am ɗo ɓe bokki quoi par ce que ko min woni mawɗo groupe o kamɓe koɗo groupe ɗo ɓe bokki saabu ko adi foof ko salam quoi nane mi salminani ɓe kono ko mami salmina ɓe saabu mi nani ɓe mbaɗi ɓe daara émission o quoi ɗum noon ko noon wawra wonde habbi Master Sukuru mi ara seeɗa Master Sukuru an ayni 2 semaines mi anda ko 2 mois non 2 mois 2 mois waɗɗa clip ji ɗiɗi Master Sukuru hande andi ko fiyonmi positama ko hombo woni Master Sukuru peut être darunoɓe oya émission ɓe andi ko woni Master Sukuru a faami si tawi kadi ɓe anda Master Sukuru ko niwre n'est-ce pas donc pour te dire que je me rappelle bien donc mi faala hande ya andin ɓe fuladu Master Sukuru ko an woni hombo andi fiyonno parce que nan hiide effort ji ɗi wonɗa wadde ɗi mais est ce que kamɓe ɓe jonnutudema respect mo wonɗa waɗande musique fuladu o parce que hande par exemple siɗa himude e ɗengal fuladu tum haray no ɗuuɗi ko wonɗa apportande ɓeɓe fuladu a faami donc est ce que kamɓe ɓe jonnitudema koɓe duwama jonnitude kon ou bien anko ɓurma addude ɗo hande ko ya wullito fi rien que yoɓe ɓurtu accitude haqqille Master Sukuru non DJ Billy andi neɗɗo wona kan to wara hoore mum na kañ okkara hoore muɗum ko golle maɗe rek kala ɗo bawɗa wonde sa faala yimɓe ɓe mbaɗanma respect tan kala ɗo bawɗa wonde ko ma golla saabu hande wurde mbo gollani foof a wullana goɗɗo mino tori ko mbiɗa ɗon ko yimɓe ɓe foof woni sukaɓe woni mawɓe noɓe gimmoɓe golla saabu sa yi min hande 2 mois 3 mois min waɗa vidéo han koye nder golle am he mi woni min mi hersirta golle am ɗe min gollat hande si a gollani han mawɗo a toto fuladu ɓen gokka kam respect e nder golle amen te ɓe jii golle ɗe ɓe ɓeydi kam okkude respect e nder ɗen golle ɓe mi haldarano mino haalda e mumen mais Master Sukuru Diamond en no toon Diamond en no toon Diamond en habbo attends andi min mi faalete ko laaɓi Diamond jooɗike ka plateau a woni kanko e nder fuladu gooto ɓuramo a faami e lom mi anda ko honno 0 nil a faami o inni e nder fuladu gooto ɓuramo te anno wonɗa mantorde ni anne a faala mo cippinde ko kanko ɓuruma ka non golle ɗe jiyata non attends ko kanko ɓuruma ka non min fuladu artiste gooro ɓurani kam ko an ɓuri ɓe fuladu kono ko an ɓuri ɓe artiste gooro ɓurani kam miɗa min ɓuri ɓe kono ɓe jiya golle ɗe joni Petit Bari an kadi sendi men noon an e ɓurama a ɓuraɓe non mi yani ɓe ɓura kam de min ko en tout cas gandumi artiste ji fuladuɗi ala mbo wiyami kadi ɓuri kam ko fof min gordo habbi Petit Bari an si a ɓura goɗɗo on tigi no ɓuruma ma ɗum noon siɗa ɓuri goɗɗo haara on tigi ɓurama ka sikkumi de ko ɗum noon si tawi par exemple min hande si min ni oɗo ɓuralan haara lam ɓuri o voilà mi faala ya laɓɓinan ɓeɗo no wono Diamond en hiɗa ɓuri ɓe ma ɗum yimɓe ɓuruma nane mi leeɓi haala DJ Billy mima neɗɗo ko ligge ma ɗe gokkarama respect ko golle ɗe battani ɗe ko ɗen golle bawrama okkude respecté e nder yimɓe ma hen yimɓe ɓe jiya golleji ɗi andi yimɓe wona kayen ɓurdindinta koye mumen ko golle ɗe ɓurdindinta on par ce que golle ko gollam minin ko kala yiiɗo andi ko artiste i andi mino golla golle am ɗe te hande artiste nder Fuladu mbimami hay artiste ji mawɗi ala artiste mbomi huuli e vidéo te ala artiste kala mbomi huuli e son a nanani noon goy ani kon toni ngala e feppude ɗon no ɗaɓuri ɓe ka ɗaɓuri ɓe non min mino ɓuri few ɗaɓuri ɓe few voilà ino ɗon donc onon ɓeɓe Fuladu on nani Master Sukuru no ɓuri on fof donc wono noon Diamond en si ɗon faala préparane lemon bagage ji mum fof wandi noon ka nder valise mum ando Master Sukuru wo ɓuri on artiste Fuladu mom ala ɓurɗom de abbo on sa en yaha daren clipma siɗa ɓuri ɓenan wuri a préparano to ɗum ɗon en scotch ɓeɗo G Life Boy donc e arte taw ka G Life Boy nanen e yewti sikkumi ayni hande par exemple mi anda ko départ on woni no satti ou bien satta départ on dal mais ina tan no satta mais sattirano no men sikkiray noon par ce que no men fuɗɗori noon mais ari woodi ɓe men tawi ka game woodi
ɓe men ati menen kadi men woodi ɓe men tawi ɓe andanta hoorema min acciɓe ɓaawo min feƴƴiɓe te feƴƴitiɓe men ɓen kadi Petit Barry meɗen yeeli kadi yawgol kadi han feƴƴito ɓen ɗon kadi min wonta yeeso en tant que Djilaf Boy officiel ko minen wonta ka top inchallah ene habi joni mi landoto hunde wotere onon sikkuɗa ɓe tawɗon ɗo ɓe fof noon kombo ɓuuri yam e kombo ɓuuri ɗon en tout cas dal minen komin watama jaabade ɗon en tant que Djilaf Boy officiel meɗe wadde golle amen ɗe par ce que ko jama on ñawata wana menen ñawata o way a ñaawi dey ani no waɗi ɓe tawɗon ɗo voilà accuɗon ɓe ɓaawo ñaawore nden fuɗɗike voilà minen hande golle ɗe min jokkiɗen meɗen wakkili meɗen gollude ayi te sa golli jama on tigui e hoore mum ara innama yiɗa gollude wi ko gonɗa gollude kon kadi hiɓe yiɗude quoi te meɗen préparé kadi ko andanta hoorema ko ɓuuri ɗum ɗon kadi quoi meɗen décidi inchallah yaha han tawa ko Djilaf Boy tunnanta inchallah rabbi mais Djilaf Boy ne woodi wonɗo ɓaawa mon ka par ce que min mi nani koyo ñawɗo tournon vidéo ji moni non même pas aɗa wawi nande mais hara wona no woniri donc onon on ñawlota ko waɗa ɗum ɗo minen min ñawlata ko minen kala ko min gollata ko minen financanta hoore amen par ce que mi yiiɗo t-shirt ji ɗi annintinɗa hihi sa yiiɗi anda na mbuɗi sama kala moƴƴini déjà iɗon ɗuuɗi taw par ce que minen déjà min aru taw min créé quoi déjà ɗo mari mbuuɗi quoi ko ɗum fa lami wonani mbuuɗi no woodi amina donc allez-y chers téléspectateurs de Jama TV wonno ɗe wolirde noon joni hiɗe wondi e Petit Barry Djilaf Boy représentant jo Djilaf Boy donc haray koyo ɓanto kadi e déclarandela ɗum ka ɗumaga Sukuru ɓanto an kadi ko ɗum ɗon nayde ɓanto Sukuru si tawi a hul ko wonta ko tam andi non abbi mi yara to mi yara sa wawi yamum jaan jërëjëf ni nga séddale sama xol yàlla na ma yàlla attex yow Master Sukuru ɓanto nan donc Petit Barry hande no woodi ɓe buyi ɓe annintinɗa hiɓe wadde pese an ko honɗum hiiɗa e pese cinéma guinéen o nder ɗo Sénégal par ce que min lan fotta e yimɓe buyi ɓe annintinɗa woɓɓe ko téléphone ji firmirta a faami woɓɓe no jogui caméra a faami woɓɓe kadi koyo ar copie o ko goɗɗo woni wadde kon te min lan andi si goɗɗo si tawi a copie o to woni ko yahata to woɗɗata par ce que siɗa copiade tant que mo wonɗa copiade on no yaade ko wonɗa a daroto n'est ce donc ɗum ɗon noon mi faala andude onon koye idée ji hoore mo wonɗo wadde ou bien on daara woni wono ceerno coppi en walla kamɓe ɗon koɓe woni tournude ko ɗum ɗon kadi nataka nder ɓernde mon ha waɗɗo ɗum ɗon ok wono ɓen ɗon ɓen ɓe innuɗa ɗon inde mum koɓe gollata kon vraiment meɗe respecti quoi ayi ɓe gollata ko no moƴƴi no foti jama on kadi no yiɗude mais minen min arirali ko andanta hoorema e golle ɗen pour copiagol quoi bien sûr woodiɓe men tawi meɗen andi minen si min ari min tawi woɓɓe min waɗi koɓe waɗi kon jama o convain ko tako il faut que min créa par ce que minen komin golli kon fof komin jouata kon fof min jooɗoto min miijito min créa min joua min copiata ko hay goto quoi to min miijaki kadi copiagol goɗɗo minen décision amen o komin crée yo han tawa ko woɓɓe iwtirta ɓaawa copie o komin watta kon arana minen copioto goɗɗo quoi e nder groupe mo on kelodira acci toñugol non attends andi min ko golle hande min ko noon min golle hande ko noon mi yaha e majji ha laaw ko ɗawayewa Master Sukuru kan kadi ko hima kelo woni aju makko an kadi ko waɗir toon théâtre ko yon kelodira hakkude mon non même pas en tout cas dal minen groupe o meɗen ɗuuɗi mais kono hakkude ma Allah ala toon kelondirɓe en tout cas no woodi piiji gono toon ɗe non abbo andi ɗum ɗon wowlama hay innama ka debbo e gorko hokkodiri ko ɗum hiyata ay ka jaami rewɓe ko to juuloyta worɓe yaara to si on fotti tun giggol ngol naatay ka joni noon onon hakkude ma Allah wowla hakkude fof no si renuma Sénégal fof no renuma hakkude ma Allah ka nder groupe mo on kelondirta en tout cas dal ko am noon e Allah dey na enen ɗiɗon ok ɗon la wawma jaabade ɗon quoi andi yimɓe si ari no gollidude ko golle ɓe haaldi minen haysi tawi woni minen andidiri ley mais si min ari ka golle ko golle addi men si min ari réunion ko réunion addi men si min yeehi tournage ko tournage addi men o ɓe hino respecti golle ko addi ɗum ko haysi tawi no woodi toon jokkodirɓe ɗum ɗon feeñata ko goro mi watama wiide anda mari toon goɗɗo ko an allez-y donc abbo mi accitama ɗon na ɗum mi on conseil heya ɓurta grand wuri lan andi wonɓe wadde réaction téléphone ji ɓen no ɗuuɗi donc waɗe 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 kono grand wuri mi faala taw yen daaro est ce que soko
au di téléphone on gara woni hadi to lang jonnan appel on allo allo yi jam tan woni jam tan don e jam honto master sukuru ay no master sukuru simbe wangati ko do ara rawandu yersi master sukuru noto allo ko ala jigi do waay ala jigi do ono en ko wurde nde alano ono wurde nde jam tan wonda salminima mi lamdima siko jam to gonɗa jam tan mi woni alaji a weltanama yettama lemnama nan awa atutama lamdama siko ya se ɓewa gari koɗo rawandu hersi ɗum noon ko ha yesso ko lawol an jeyaɓe lacciri fa bindake e sani laar émission wa émission DJ Billy yo laaro émission sino koye télé men nangara on hen ko ɗumantimen konno enete ala jigiɗo waaw master sukuru himay woni fi kelagol ha master sukuru anani o himay fi kelagol rewɓe fi jokkodirgol e joyɓe kene yagal ngandi na o fuɗɗi kelaade o fuɗɗide a o boni on perdi a onon ɓeɓe kolda on perdi dije bide ko hombaten men nangara ɓewaɗa télé andire a wawi télécharge de a yahay play store télécharge a application Guiɗo Jama TV a waɗe Guiɗo Jama TV siko pour télé ni taw ɗum wawa ƴettude fiche an jiɗin kadi siɗa jogui câble canal on ɗa wawi nanggude allo eyi min ɗoni ngar télé andire awa waɗu ɗum komboyo mbo kanta ɗon ɗon mi salmini star kande kiɗi ko jawo e petima e bamade fuladu ha isa giɗo sabu sare wali en fi alaji giɗo salminiɓe mais noon ɗa andi eyyi ɗa andi o noon ɓe koldaɓen fof kadi ɗon invité le 10 on par ce que master sukuru jowoyay toon ko anniversaire a garay ɗon invité ñani non ɗum ɗon wata fuɗo hay goto mankata toon si Allah jaɓi billahi wallahi ɗon ɗo sa manki aray a manki aduna ma on fof ɗon to dandi massa sukuru fi ala joguiɗo si a faala mi addata jiwde gongal non joni ala probléme min mi waɗete parrain o jonni ala numéro ma o mi waɗama parrain ok ala jiggiɗo ok a weltanama allez-y merci beaucoup ala jiggiɗo an kadi a salmina fota wona seeɗa grand wuri joganolan téléphone on taw may daro en sketch goto mo ji life boy waɗi daren sen jala e seeɗa si tawi yaltingo jogi ɗon kon addo téléphone aɗo sako heña jooɗo an kadi yalti heña itto sako kono darni on ɗo ala ɗon andi komi on ɓe ola onon mi lanna e balɗe mon allo oui non boy ɗin fof ɓuyno ko nder saku toon boy fenɗon la récupére no ɗo ni boy jawle goo kadi ɗi golle ɗen continue ɗum boy ɗum no wata mapine boy ɗum no wata mapine boy ɗum no wata mapine hakaron koye no habbolan ɗon eyyi sa ari hakaron sako addi sako ene waɗini jadi malah ini nggak ada sidik c'est terminé pour toi. Aja tourne. Main. Ja. Oh no.
allez-y en daari G Life boy awa non ɗo ko ɗo yette sojo on e yette bari jon ko ɗum ɗo ɓe wadduno andi yette sojo on ko ɗo yeehi wujjugol ndi an o wujjay tun o kaka nder jiifa décroché ngo ɗo kadi hare allo oui Jama TV allo oui ɗon e jam konno wiyete ɗon e konto on ɗon men noddude konto on ɗon men noddude e inde nden konno Benno Tali mi nanaani Benno Tali inde nden konno Mamadou konno hirɗa émission honno hirɗa Petit Bari G Life Boy e Master Sukuru allo mini konno hirɗa émission hino Petit Bari e hino Master Sukuru nice allo lépp jam mo jaabade magoy noto allo allez-y donc on non kadi yehi haray komo Benno Tali an kadi a salminama fota waɗa seeɗa mais Petit Bari an ko on non e agression ni par ce que mimi fama ɗum ɗo agressé woni ka ko ɓenno yadunoɗa agressugol ka agressé ɓe woni non ɓenno mi yaada agressugol ko no woniri ko agression o yewtere nden dilji ɗi programme o hanke ko ɗuuɗi ɗa jogi lan jogui arme o mi andali ha mi ƴetti arme o mi jonni ɓe mi wonno agressude ɓe o faami joni mi daari mi tawi mi jaɓi jawle maɓɓe ɗe mi jaɓi piiji ɗi la yewte to fi jawle goho joginoke arme o tawi joni arme o wonti hoore am mi tawi ɗon joni andi noon koko wiiɗa kon minen si ɓuuri ɗo seeɗa par ce que min de ma part personnel millan hiiɗi waɗowo théâtre mo andintinɗa ko systéme jima an yaltinta hara a copiyota ko par ce que enen wono si a daari lagine théâtre ji ɗi wonɗe wadde ɗin cinéma ji ɗi wonɗe wadde ɗin ko choix ko mawɗo on a faami ko mawɗo tun hiyata ma ɗum oɗo ko feetuɗo seke kala mawɗo o haray jaletake donc affaire de jeunesse kadi haray no moƴƴi ha e affaire de cinéma o donc haray on hiyi sketch ji G Life Boy ɗin min sikkumi noon kala agresseur o kadi koyo accito andi ɓeyni si gujjono waajede haray wuyɓe ɓen fof koyo heeɗito par ce que ɗum ɗo ko waaju gunni kala agresseur o si daari ɗum ɗo yo andu konno agressirte donc mayin kadi kam Master Sukuru seeɗa si aroyen taw e clip makko grand wuri habbolan taw ha mi ara e Master Sukuru hande musique mo on onon kolɗa par ce que mi innay hande Fuladu ko wolete kon fof ƴetten o ɗo kadi taw allo donc allez-y merci beaucoup ko wolete kon fof sikkumi hande mi faala landade onon ko ɗum e difficulté ji heɓoton e musique Fuladu mo wonno wadde on par ce que min mi hiyay hiɗo wadde musique ji photo ɗi mais à travers par exemple ballal ngal heɓoton ngal je crois que no woni hirde noon c'est peu ko tosukun quoi ballal ngal andintinɗa ngal yona donc ko ɗum e difficulté ji ɓe annduɗa Fuladu woni heɓude musicien ɓe ɓen Fuladu ɗo DJ Billy ko noon wawra wonirde par ce que ay musique Fuladu musique o ko mayno si neɗɗo o ari ha nawnama ha tampi han goro ɗamino se ko sellat dal si wodi no neɗɗo nawde se hay somo selloyan wiyeɗe men cikkano ni musique Fuladu awa ko noon wayi te kemnoɓe ɓe ɓen keɓino kala mbo tinnaki ɗo musique ɗo ta tinnaki anda heɓara musique o par ce que ko yoɓarani artiste jiɗi ko Fuladu ɗi heewi artiste ko artiste jiɗi keewi ɗum taki keɓel ngel famɗi dal hande saare yo wona jo artiste yo 6 wona 5 yo ko 6 dal saare yo jogo 6 artiste walla 5 artiste nde ɗo saare keɓal oɗo heeɓiɗo hande hiroyɗo janggo an oɗa hiroyɗo janggo an ta andu affaire o pi sennodiri dal wona keɓeɗe pi wonta gorum mais quand même kadi comme la fait que no wonɗo waɗirde min mi yiyay vidéo ji ɗi andintinɗa ɗo wadde concert ji mini concert ji ɗi andintinɗa ko yimɓeɓe waɗu kurel ni ɓe waɗa rond ni a faami artiste yo gara hakkude donc hande an a sikkani onon ɗon doit évolude ha tawa ɗum ɗon hande kadi accay hara si o waɗay concert au moins o waway wadde pujo mo andintinɗa no hawrani fof abo ƴetten oɗo jogo question om ƴetten oɗo allo salamu aleykum waaleykum salam hiɗon e jaam eyi ɓene e jaam alhamdulillah hiɗon noddude men on to e ko honno wiyete ɗon min ko Bakar mi innete Bakar mo Fuladu ou bien eyi min e jaam alhamdulillah donc Bakar an kadi Allah tawnima ñalande nden hino Master Sukuru an kadi ko nummarɗa ko ɓeydana Master Sukuru surtout noon probléme ji mon ɗi won ɗon heɓude toon e musique mon ɗon wadde on eyi wallahi ko mbo yimata ko no waɗi fulla e fayda quoi ko ɗum waddi quoi
donc an déjà ka fan su joma ko joni an ko ndum conseil atamo ko ndum ɓeydantamo eyyi komi ɓeydantam mboɗen mbo wakkilo quoi mbo par ce que golle ɗe weeɓani quoi andi noon goɗɗo si wakkiloto tawi o keloto karago wakkilorto non o kelotako ɗum noon min ko ɗum mi consultirtan mbo quoi simpiri o acca hakkilagol ngol o jukka golle makko sukran ɗon no moƴƴi sukran jasakumllahu hayran tawa ɗum mi moƴƴi quoi ɗon no moƴƴi ay ɗon masta sukuru eri to o conseil bagari boro bagari mi salminima mi lemnima dole nan mi salminima tigui noon an ko a fansam 100% mi weltanimama dole wallahi min ɓuurima weltade wawa sempiri mo lamdo kam émission o tuma watta miya mbo émission o waɗanin mardi ham wallahi inchallahu rabbi an noddat donc Bakar neɗɗo meɗen tigui noon Bakar min kadi sikkumiɗa andi min kadi komin fuladu donc min kadi lang invite ma anniversaire angol le 10 février nan arda e Masta Sukuru ne ñande o himay toon ok ala problème mi jonnoray mo tikeji anniversaire o ngo naɓora ok ala problème men ara inchallahu rabbi inchallah ara lan habbi o ngono fuladu fop mi andina on kadi donc ka ɓerde quoi ɗo welala moƴƴa donc ka ɓerde non minen ɓuurema welede wallahi Allah ko ɗum wonde min kay mo haalnamwakkilaniɓe fuladu tigui noon ha yesso allahuma amin alaysi billahi mi weltike foto golle maɗa ɗe no weeli men quoi wallahi golle maɗa no moƴƴi quoi ya Allah narru yesso quoi allahuma amin clip aro Allah ko gollata ko ya Allah wat hen jaam quoi allahuma amin Allah rena gono fof golloɓe to radio to ɓe fof to télé to fof allahuma amin eyyi barke cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu anhu wallahi allahuma amin mi weltike moƴƴa ok min de ɓuuri o weltade quoi wallahi ko waɗanto men ko no wele men quoi wallahi non minen e mon koye gotugoya non ko sa yi mo fuladu no dari no yewtida e pullo Fouta haala mabɓe kan no nantida wallahi parce que ligma ko gotum wallahi ko gonga de donc Bakar o clip Masta Sukuru ara oɗo mi hokketemo eyyi inchallahu rabbi ok ala problème ko keso pul noon yaha télécharge oyamo ko YouTube ok ala problème inchallah mais waɗanmo télécharge quoi allez-y merci beaucoup eyyi ɗo ni sa ko mino ɗo huɓɓini télé am mino laara on ɗo quoi eyyi ndiyano mino okkano saku sare waali Bakary Boro non wallahi mi woppora saku waali ñoom Demba en fof kala ko falsillahi fadi tranquille fi Aïssa Balde Portugal e Binta e Kirikou Diaw e Balde France kamɓe fof minoɓe okkana quoi billahi dédicace moƴo quoi Aïssa en fof mo famde quoi Masta Sukuru dal e kaba kandi en fof minoɓe salmina quoi minoɓe ok a weltanama Bakary a weltanama ok merci Masta Sukuru e jarama allez-y merci beaucoup Bakar an kadi a salminama ok jarama ya Allah nawru golle ɗe yesso amin allahuma amin donc allez-y Masta Sukuru hariɗen e soñdiaji ɗe ɓotondi minima est ce que hande on wonali e niveau mo annintinɗa onon e hoore mon on finance e mbuɗi mon waɗanon hoore mon concert wawa on heɓande hoore mon podiumji par ce que min mi yiya statut ji buyɗe annintinɗa concert ji ɗin presque ko ni ko kaka ɗuma ni waɗete ha andu hunde foof ko cosan dal minen haysi change o minen ko ɗum ɗa woni cosan amen o dal ok minen ko noon woni cosan amen o hurlanale amader ha sollaru wuɗɗa dal minen ko ɗum woni cosan amen haysi min changera ɗumen taw ko minen change ɗum kono hunde yo ko cosan dal innoɗo allo allez-y merci beaucoup donc men nani Masta Sukuru ko wiɗa ko donc grand wuri yahay daaro e Masta Sukuru arten e G Life Boy maɗum ƴetten oɗo taw si ara ɗon allo oui allo oui meɗen nandema inde ɗen konno e konto wonɗa men noddude Mamadou depuis honto Benno Tali konno way iɗa e jaam alhamdulillah onolle ça va alhamdulillah no marsude jam ton ga émission nan labama wallahi mi weltike fota wona seeɗa aɗa toroɗo musique sayfon après musique sayfon inchallah e ɓay Mamadou inchallah ok ara yankade a salminama allo allez-y merci beaucoup donc grand wuri jonnan Masta Sukuru on si arto en e G Life Boy joni Masta Sukuru life fadi tranquille acciri fayden tintaki a sagno hey kumba weyɗo antan jibi jenmi Petit Mike Bouba Kande ata daranima grande sugade boy abela nam
Biumada hey abelanam, hey kumba hey abelanam, biumada hey abelanam, suka debu. Masa sukuru, dewa biverde. Last one Dewa wam. Dewa biverde awa. Bomingo anta, anuan gaberde anta, urde anga, gonda gaberde anta, suka de bomingo anta, anuan gaberde anta, urde anga, gonda gaberde anta, suka de bomingo anta, anuan gaberde anta, urde anga, gonda gaberde anta, suka de bomingo anta, anuan gaberde anta. Anga, gonda verde anga, urde anga, gonda verde anga, gonda urde. Sabi wale mi jom, sabu yede ade mi jo. Sabi wale mi dana rago, rumpi ko fila mada. Wonde ma verde anga. Wonde ma berde am ga gido kala an ko rewbe kewi yo gale bo min ko anta an won ga berde am ga urde am ga gonda ga berde am ga so gale bo min ko anta an won ga berde am ga urde am ga gonda ga berde am ga so gale bo min ko anta an won ga berde am ga urde am ga gonda ga berde am ga so gale bo min ko anta an won ga berde am ga urde am ga gonda ga berde am ga oy jittari tampi doji dado hanam mo holda goma biyamo ko andan jinni e mambo holaki okima ore am okima andan jinni min andan jinni min andan jinni min yo okima ore amba wadam ko han ko jita yidde ala wadi sabi wadi han ko yidde ala wata Allah han ko wadi han ko yidde hande teme kanko Allah wadi kala wurde hanne jida yidde berne de yidde berne Allah wadi hidima min ko anta e balde ablay urde am ga jakale pro suga de bo min ko anta e esar kande urde am ga gondaro verde am suga de bo min ko anta uso kir ku jawme urde am La Standard Fucking. Dari Master Sukuru clip là-bas de moi c'est officiel que page ma ko page on de ko nonati te Master Sukuru awadat Master Sukuru wala life adi tranquille lani ankadi tapu nonga téléphone manata. Donc merci beaucoup les enfants killers mi yegitalion le 9 décembre wo harebe mari soirée njano wado tongue voyageur. Les enfants killers, respect à vous. Donc merci beaucoup aussi à Junior Barry kadi no salmina woko le 6 janvier ay mo mari soirée njano wado tongue e nyani night club. Entrée non uniquement ko 3000 francs, inna prévente inna 2000 francs via VIP cadeau quoi. Si ça dit louer tongue boisson dit arrêter ton nous non ko 5000 francs ay on non ko Junior Barry le 6 janvier. Donc Petit Barry ba yalla wadi ka comédien mais fala jalde do hani relaxé mais fala ya ko men sketch sun to so ko hala na men onon kadi mo nata e capage mon ko no gerata parce que
koy andi agresseur ɓen fof on ɗo aray no humpa kono natirta e o page non toujours haray wona ko satti si ɓe yehi ka sen YouTube ka page Facebook ka TikTok fof meɗen ton kala ko ɓe yehi ɓe tappi G Life Boy officiel ɓe wawa yigol so tawi woni kaka YouTube si waɗi G Life Boy officiel ko minen tu yaltata ɓe wawa yigol page on sen YouTube on ɓe wawa abonade ɓe habbito piiji ɗin ɓe daara ko woni toon kon kadi ɓe habbito kadi ɓe abono ɓe habbito piiji kesi wonde arde ni jeehnataka donc donc cheikh téléspectateur ɓe si a nani Petit Barry ko G Life Boy noon ko yimɓe ɓe andintinɗa ko pay koye andintinɗa hannde ko duwa koye wallitede donc kono Master Soukru woliri noon tun en tant que artiste onon jama on fof ɗon duwa wallitade artiste ɓe ɓen fof donc hiɓe fuɗɗade enen noon guine e on ɗen sutti si ɗen jogui ma ɗum ko wawɗe wallirde goɗɗo mo ɓe no wawi wallirde goɗɗum hay so tawi ko haala tum donc haray kamɓe kadi hiɓe wadde comédie mi faala yo fop waw ƴettude kadi o page mo lanci ɗo si tawi a contactay ɓe contactaɓe to ma ɗum joni o ara o jonira numéro makko on hara si tawi ɗa faalaɓe wallitade par ce que koko innete kon tum mo ɓe no sohli ballal surtout no wano oɗo wonɓe ɓawa makko ɓen no ɓuuɗi trop seeɗe noon ɓe ɗuuɗi trop langandi on hiya e vidéo ji 10 février ɗin chaque fois no circula donc mi toro ton onon wano anduɓe DJ Billy ɓen kala mo annitinɗa no mari ballal yo wallitano lam ɓe fayɓe ɗo par ce que carrément min o nde côté an on ɓaynami fenane hiɓe wallitade lan trop même te kadi inchallahu rabbi G Life Boy hiyay min kadi komi wawi kon fop mi wallitorto ɗum noon donc Petit Barry kon ɗumen duwa jalde c'est que ɗon andi Petit Barry le roi en tant que artiste comédien si mi hewti ko il faut que fof jala quoi meɗen duwa jalde kon ɗum ɓe waddu noon non mi sibitan ɗo rek histoire goto mo andata hoorema o juuta quoi mi yawno ni wujjugol quoi miɗo wujja mi wujji ha mi wujji saako policier jo saako mo andanta hoorema ko policier jeemu quoi mi ƴetti saako on après tawi policier jo no wallino mi ƴetti saako on mi udditi saako on tawi ko melot jeɗe woni toon mi ƴetti mi meloti hoore am mi ari mi dari yeeso makko mi wujjima naman ko faalaɗa andi taw gonto probléme woni ko tawi ko policier jo wujji tawi ko policier jo wujji udditi lawide mi tawi to mbuuɗi walla téléphone comme ça tawi ko melot jeɗe mi tawi to mi meloti hoore am mi wujjima naman ko faalaɗa donc allez-y G Life Boy woko Petit Barry eɗen e Petit Barry wonduno G Life Boy noon so annani G Life Boy no rewɓe no toon worɓe no toon donc en aray kam Master Soukru ma ɗum acciten taw Petit Barry o waynito si o waynitike grand wuri daranan ɗon alkasayo noon toso kon hay say kun dogay ha waɗen andi match si yeehi ha mitan haray changement toujours wala ɗum wannintinɗa ko worɓe tun kadi fota toujours haray ɗon kadi lan himɓe jama on fans wingi yutiɓe e kala hiɗuɓe G Life Boy fof hino weltana meɗen yiide golle ɗen jama on koni wallitade men ko no abonnade par ce que mi inata men ɓooyi mais meɗen yiide résultat ji ɗin seeɗa seeɗa aray miɗo hiwro ɗon kadi wona bébé rama on noon ko hoɗo ɗo e parcelle e Kumba o aray ɗo yomo ɗo joni kadima e Alpha VIP mana si mi yiiɓi compte sayphone balde onno kadi ɗo andi mo himo hawji pay ko hino hawji quoi si mi yimi compte e fof aray mi juuma e Love Dance ko minen crédi groupe on aray toujours lan hiwroɓe e kala mo mi haalal kadi inde mum hilan hiwro fof Guinée Sénégal fof hilan hiwro mo kala e ko wontiri aray toujours mi andinayi on G Life Boy ko piiji kese e golle kese meɗen préparde kadi série ji ɗannanta hoorema ko juutuɗi mais aray lansugol annoncement o haray jama yo abono habbito piiji ɗin inchallah mono faala on contactude par téléphone kon ya mono faala men contacte composé numéro 11 77 o waɗay 77 voilà 870 34 15 so noddi rek o wawa men hendagol ya en tant que G Life Boy donc Petit Barry ya ndaaro yen sayphone si waynitoɗa par ce que miɗa waynitorani sago angen naada e clip si waynitoɗa grand wuri si tawi moƴƴi tun addanan sayphone o addanamo si tawi acca waɗa ɓe yeggitude kadi de le 10 février ko ñaani night club allez-y donc ara G Life Boy no nder toon on dejuma le 10 février o ñaani night club avec DJ Billy mbe ñande men waɗay toon yiite waɗu doyi andi min ko non probléme on c'est que ono gon hawju andi ko andi goɗɗo gonga ko yeyno kon a defay ñiiri ma andi ɓenda goɗɗo ɓurama andi faalede ñamude c'est que G Life Boy min ko ɗum ɗo welilange mabɓe maître Pathé merci beaucoup encore merci beaucoup andi si goɗɗo wallima ha weldi e woɓɓe haray lanni donc min nima noon kadi gikke waɗay inchallahu rabbi siɗa andi DJ Billy tundandirimo gikke min e ma na hande grand wori sikkumi noon joni a daari sayphone o nga
Sayfon petit barikadi waynitike may yirtitoɗen e masta sukuru ha paygal niwre paygal fetugal paygal fuladu wonɗo huɓɓinde fuladu fop min on siɗa faala nantude inde a cippoto ka émission waltata ɗo an e DJ Billy huɓɓinen waltata voilà waltata on nani ka donc masta sukuru e musicien ɓe ɓen kolda ko kolda ga non min ko Kolda ko Guinée Bissau ko Guinée Bissau ko Kolda ko Guinée Bissau Masta Sukuru ko ange hombo yaadi normal ange musicien parce que anga inna da habide fof non mi habidane fof de artiste aji mais damari ennemi be musicien be non wa min jogi sehla be hen kadi hombe anda way limude ennemi be mabe non mi fuɗɗorata o sehlam 100% mi fuɗɗora jantal bo haalni kam sa concert makko moy kam le 23 non le 24 décembre e Sare Sanjo o ñannomi nande e yahat ankala no ñannomi yahay ono fi on nodda Sare Sanjo si Allah jaɓi on ko sehlam 100% sabu si nanani kam man nodda kam sempiri andi on ko giɗo maɗa so neɗɗo nananima rek il faut ma noddude humpiro mesji kala Masta Sukuru min non normalement ɗon do alan arande yoɓan noon lam paasi naɓolla mi naɓora caméra hango e micro anani mesji kala ari ɗo mesji ko neɗɗo am mesji ko neɗɗo am ko nene goram ko baba goram ɗum noon mino salmina kala mais pourquoi Masta Sukuru min hiyata Masta Sukuru e artiste ɓe no waɗa featuring pourquoi an andi anda manti anda sikkude ko mbuuɗi an probléme ma o daalanda mari mbuuɗi si goɗɗo mo ala haaju ma ala e mum non na ɗum de kono mino wadde artiste jiɗi fitirile de bidda mi yaani featuring mo waɗa non kono mino suuda e maɓɓe de on jouit an waɗay tum son wayo son rek min waɗa ɓe han si goɗɗo no faala waddude ma clip ko yoyoɓe la ilaha illallah jerejef non min si goɗɗo faala waddude e son e am par ce que ko noon ardi joni il faut mbo yiide e ménagére am o mboya ko ɗum ɗo mi faala quoi woodi ɓe gandiranta ɓen ko ma jiida e ménagére ma o batti don son en tout cas ɓe hay si a sellani han walla joom humpe ma han ɓen mbirama haaju mumen ni basade men réglande haaju mabɓe o andi ka yimɓe ɓe guittidiri yimɓe ɓe e neɗɗo noon ka guittidirɗo yimɓe so wima baddon haaju ittidiri yimɓe ɓe a wambo wiide yayido e ménagére am o kono si neɗɗo i fonni ona on haalnama rek haaju ma o doga dal waɗanamo haaju makko ɗum tagi minen artiste ɗi minen ɓurdidini koye amen dal par ce que hande minen foof komin artiste ji so tawi artiste hande ɓurni artiste am farani noon waade ko golle ɗe pori rek ɓurdude hande aɗana artiste taji mane hay soji ɗiɗi tari waɗa hoore mum grand artiste ɗon ko gonga ɗon e foti noon warrude quoi a respectude hoore mum ren kono ligge ɗe yimɓe ɓe ganda kala ana golla so a golli golle ɗe han ɗen golle naɓoyrama seeɗa seeɗa ha okkoyama ko a forano heɓde ɗum noon mino tori artiste ji mi ñaganima ɓe Allah waɗantaɓe jaam Allah waɗanaɓe jaam ƴetten ɓeɗo si yahen ka sonnaji on allo allez-y merci beaucoup donc Masta Sukuru woli ko mari importance mo be gollu golle mum ha moƴƴa on feppa e onon fop on yaada e onon fop on hewto e kadi dow onon fop voilà donc si a wi G Life boy wiya rewɓe wiya worɓe ɓen konno madame inde nden gonno no mi yekitina no posirte ɗum question no madame inde nden gonno min inde nden ko Coumba Minete haɗa lan hiwri fof lan hiwrima an jigé Billy lan weltanima moƴƴana ko ɓanniti président amen o hokki men courage haɗa lan hiwri kadi télé wonno ɓe guindaɗo ɓe fof lan hiwranni fansiji ɗi fof hay gottumi accade haɗay ɗo on ala ko yimɓema lan hiwri kay jigé kini méteur paté sabu ko kamɓe walli men ha yiɗude aduna ko saabu lakara ko saabu haɗa la weltani ɓe moƴƴan noon ko ɓe woni ɗon allez-y Coumba wo no hiwro on fop Coumba en naata e habboto ƴetten oɗo allo décrochana mo allo oui iɗon e jaam Masta Sukuru pagal wowri wan ino mbaɗɗa boy jantal boy salminima tigui boy jantal min ɗo laara émission ma ɗo ɗo YouTube ɗo boy billahi jantal mi weltima onon mbaɗoɓe suivre émission ɓe mi weltanima on tigui billahi boy en de dewo lakara boy billahi concert ma o menen mbaɗi pere gargol minen DJ Billy on ñanko Sare Sanjon le 24 décembre ala ko ɓuɓata Sare Sanjon min Masta Sukuru mi paari yagol Sare Sanjon no Masta Sukuru on ñan an DJ Billy fof mino sohlen ɗo wallahi ay fansiji am ɓe Sare Paté e nodda kam wiyo Massa a yaha Sare Sanjon min ɓe inchallahu rabbi mi yahat min on addanay lam paasi anninde si mi yaha on adday paasi paasi maɗi ko 25 francs rek ok mi weltanimama hoto jakle pro woni
jagla pro ɗiɗi gallero no ko giɗo am ko nene goro am mi salmini ɗumen mino salmina kalan grand mo ko ménagére am ko tigi am grand am noon kala de wiide Kenzo aɗa andi Kenzo ko grand am ko piw am dal Kenzo waɗa e golle mawɗe non ko noon ko neɗɗo am tigi mi salmina ɗon kala Kirikou Diawo Maya Bessel kala hen salminama tigi par ce que ko yimɓe am mawɗo le 24 décembre adde passé andi garaylan toon non le 24 décembre no 24 décembre sala ko yamo ga DJ Billy min ma soli ron quoi wallahi mi aray ay ɗi gami toon kundu mi hay billahi mi hay min ma soli ron ampiye neɗɗo mo quoi massa suguru bagal wowri wang ok a weltanama boy a weltanama billahi weltima quoi billahi mi waɗanima kelle boy mi weltima ni bagi warade man ebo mawɗo billahi Allah ɓoyni affaire o quoi amin mi weltima tigui billahi min ɗo sifa programme o ni ɗo ha parole inchallah ok ala probléme mi weltima boy neɗɗo ko neɗɗo mum tan so jamfa sorani jamfa noon sortani ɗoy ko noon onon famino fade le 24 décembre inchallah rabbi inchallah yombara ɓuɓara bay ok allez-y merci beaucoup ko woni jooma concert o nga eyyi makko wattanin concert ko nene goro am ko baba goro am tigi inchallah donc le 24 décembre lan habbi passé ni abbo noon enen noon e wooli émission fo accen sonnaji on kanka ɗo dogina hande G Life Boy e Kumba an ko honɗum hiiɗa e nder G Life Boy ha tawi G Life Boy no welire ni ko noddaɗa o a déplace to e ha G Life Boy min no jaranimi fof e nder aduna o par ce que lan hiiɗi ko piwum komi hiiɗi ko ɓerde am neeɓi a faami hande so nanni G Life Boy ko Kumba Petit Bari par ce que ɓenne jungo woɗɗo fof so ala ko gayni surtout ça voilà ko juuɗe ɗiɗi gayni goɗɗum ko ɗum waɗi G Life Boy kala ko nodda min o mi yahay kala ko jaari silamari mi waɗay par ce que mi jaranimi lan hiiɗi ko ɓerde am ko ɗon ha ɗo wolde goɗɗo sini no yiiɗi ko ɓernde mo gareɗan ni donc Kumba théâtre ji ɗi wonno wadde ɗi ganda hiide hoore ma e majji an kadi a hiide hoore ma e majji théâtre ji ɗi la hiide hoore an e majji kadi jaman kadi noddude lan wiyonde lan kay courage force wiyonde lan ko watton koye no labba andi si a wadde hunde nde jaman noddudema jonnudema courage il faut heɓa courage no yaara yeeso a faami minen komin watta ko na innugol ni oɗo waɗi min ko peeto min waɗa non ko hakkille gollata minen min jotto min darno hoorami min mijito min winda sa nannino hannde Kumba naati ɗum comédien yaaga walla tourna naati télé walla YouTube ko alla e Petit Bari par ce que ko kanko naadi lan la weltanimo moƴƴano hannde sa nanni kala ko Kumba waɗi walla kala ko mi yehi jamanu delan ko alla e Petit Bari yejjitantama ɗum ɗon wallahi aduna ko sabu lahara ko sabu allo grand wuri décroché nan on ɗon allo oui hono en ça va alhamdulillah on ɗo wonɗa nodde e indema jam tan gonɗo jiwari masta sukuru inu malo jam tan wonto jam tan kay ko mi naari ɗo joni émission moɗon ngo ganna wiye goɗɗo waɗani concert ko hono on concert wattani concert o concert o e waɗa Saare Sandiom Kampisa Saare Sandiom awa ko tuma concert o le 24 wattani le 24 décembre inchallah ara tadi Allah danda yagol kare an ko horo min ko côté Vélingara wa ko min woni Massa Sukuru oɗa jantalli faala tojje Saare Sandiom mbo wi o Massa Sukuru yaha awa ɓe wi ala ko yombara ɗum noon o wattuɗo onon fof men noddi on a Saare Sandiom oñe ala ko ɓuuɓara awa ok a weltanama dole a weltanama nani ok onon mbireɗa mi wiyere Massa Sukuru onon mbireɗa Massa Sukuru ok si ɓe o ngari koɗo rawandu hersi a windat Massa Sukuru laara vidéo ji amen ɗi ko a windat Massa Sukuru yaha compte amen YouTube ɗo laara vidéo ji ɗi nani ok amen jogui vidéo ji kesi yaltuɗi ɓoyani a yahat compte amen YouTube ɗo walla waɗa live fadi tranquille walla waɗa rek Massa Sukuru ok merci beaucoup awaɗa sifre ok mi weltanima nene bobo jarama nani émission moɗon ngo weltima a weltanama andi Massa Sukuru ɗa hawdi an tege no Massa Sukuru andi koko ɓe wiyata lan kon boɓɓi ko hawji o ko ɓawɗi yutirta ɗa hawji ɓuuri fof donc aledi ha joni gole ɗe yaadi hawjiri dal ko a huɓɓingue quoi donc mayin ka Kumba ha joni Kumba ɓay Allah waɗi an kadi tawnima nde ñalade ɗo donc la gandi sa poɗama addama ka télé ɗo haray si a fuɗɗike fi G Life Boy ɗum ɗon na ko lannata a faami donc hande mi yiyay jouoɓe pese boyi jouoɓe ɗi sketch ji
hara ko groupe rewɓe a faami hara rewɓe hiɓe ɗuuɗi ka groupe mais rewɓe plus particulièrement pour yoɓe weldu ko probléme a faami an kon ɗum innata ɗum noon surtout noon conseil mum yon ma landade min naali forcément himo e mon kono no woodi woɓɓe ɓe anndintinɗa harde ɓe faala wadde koko wonɗa wadde ɗo ma ɗum hiɓe e mum kono si ɓe yi oɗa tourni oɗa tournali ɗum ko mone ɓe addirta ɗum si mi annda noon si tawi ɗum kadi noko groupe mon si tawi kadi noko groupe mon toute façon haray ko question ha joni ko question e juste kadi wajagol ɓe anndintinɗa ko rewɓe faalaɓe wadde ɗum ɓe ma ɗum wonɓe mum ɓe min komin nata minen ɓe rewɓe hannde son haldini groupe maggo tournage jaramonagol par ce que tournage on mo be eko e lorru mum andi en ta fiyo ɗo tourni hannde mi tournage mi adde probléme ɗum ala toon andi sina ɗum adde hawre minen ko groupe amen so hannde nami hokkumi tour par ce que min ɗuuɗi juɓɓe no ɗuuɗi worɓe no ɗuuɗi so ɓeɗo tourni hannde janggo ko ɓeeɗa fat janggo ko ɓeeɗa kono yarata hawre ala fusi ko nafi yimɓe haaldi ɓe welday koye ɓe yaada sina ɗum soɓe soɗoniri tun ɓe wawata hattoyde min tan conseil juɓɓe ɗum noon ɓe acci ɗum no labaka moƴƴa donc ƴetten oɗo joni aren waynitoɗen par ce que master Soukoro kadi no doit wadde acapella allo allez-y donc merci beaucoup on noon kadi yeehi iɗen e 18h54 grand wuri ko heure an on tum mi ƴettitide na andi ko 18h30 doit lanude kono mi ƴettiti heure am momi retardé o donc master Soukoro kon noni dernière moji maɗi ko hombo weltantoɗa en plus sa gayni la landima acapella on to so kum himana kun G Life Boy himana kun Kumba e Petit Bari no Kumba mi yimanino ɗum non joni no Kumba mi yimanino ɗum joni minen ɗo minen wonɓe nder gaɓe mbayala waɗi ka artiste international hoorema nden da inspiri a waɗay ɗum fof ma on waɗande acapella belguel ka donc joni a waynitoto taw si ara e acapella waaw mi salmina yimɓe am tigi tigi puɗɗoranmi noon ko groupe am o saabu Massa Soukoro ko Petit May Petit May ko Petit Fulɓe Alaji Guiɗo Kirikou Diawo e Sar Kande ménagére Saykou Seydi Kenzo fof mino salmina ɓe Aissa Balde Portugal Balde Franc Binta Kande kamɓe fof mino salmina ɓe andi si mi yimi contat rek mi juumat e nder groupe amen oɗo ko wi ko joni mi weltanima ɓe boyi wona seeɗa ɗum noon no ɓe gandirtani ñande julde korité min Massa Soukoro minen mbaɗa album groupe Fulay Fadi tranquille ɗum woni groupe amen o minen waɗa album nak ko ɗo min watta o sorti ñande julde korité o on ñan noon min noddi fop ala manko ɗo ko fop men noddi album ko on ñan watte sorti muɗum o quoi ɗum noon mino weltano fansiji ɗi buy fansiji townuɗi kam ɗi mino weltanoɗi Sakou Sare Wali en tigui ɗum noon mi weltanima tigui tigui somi wi tan mi conta hewɓe ɓe mi juumat kono mino andi yidde nde pi ko noon fori bakary Bouwaro en piw jiiɗi Massa Soukoro Massa Soukoro o wattu e Kenzo produit guitare mi haalino ɗum kay ma e besel donc allez-y joni ko ɗum e watta ko nim e watta non a watta noon accutimi jonnima ɗum non a watta noon ko mi watta ok joni mayongo o naɓi yeru mum ko Afrique Europe Asie mayongo o naɓi yeru mum ko yimɓe jelo maayi heɗiyam mayongo o naɓi yeru mum ko Afrique Europe Asie mayongo o naɓi yeru mum ko yimɓe jelo maayi heɗiyam mayongo o naɓi yeru mum wayne mayongo naɓi yeru mum wayba mayongo naɓi yeru mum wullini piw mawɓe amen mayongo naɓi yeru mum wayne mayongo naɓi yeru mum ko wandiya wullini mawɓe amen ɓe mayongo merci beaucoup minen kala immiɗo ɗo yo yaha DJ Billy galji kewɗi yolo wona ga minen tan Afrique Asie Europe fof mayongo ɓandi sukaɓe men ɓe mino tori nag sukaɓe yahoɓe ɓe no ɓe tinno ɓe dara fuladuɗo ɓe liggo wona ɗum man sukaɓe men ɓe jolodi wullini mawɓe men ɓe tigui wullini mawɓe mino toro sukaɓe fuladuɓe no ɓe tinno ɓe dara ga ɓe liggo ga fuladuga ɗum mi du'antoni sukaɓe Allah waɗanta jaam sukaɓe ɓe yo Allah waɗan jaam sukaɓe ɓe mawɓe ɓe nag Allah junnu duuɓi mabɓe ha yesso ko lawol ɗum noon mi weltima tigui mi weltima allez-y merci beaucoup Master Soukoro en ara e Kumba kankadi o waynito par ce que Petit Bari woli ko wolaynoɗa kon fof donc Kumba an kadi kombo okkata ɗon e kon ɗum waynitorta ɓay an kadi ka zo pese meɗen duwa jalde ka ɗon yomen a joni kombo en bonɗa okkanne ɗon waynitora min ferma émission o ɗo hareta lan okkani G Life Boy lan okkani ɓe métere Paté yeggita lan ha ko won noon ɗon
an jige bili mi yeggi talima wala cuuden ha ɓoya jiwta bébé rama bisou sayfon ɗum fof hay goto me caali snapel binta bébé zena on fopp mo alpha vip enen ko vip ka le 10 le 10 ko vip le 10 février 10 février ko vip jottoɗen nene ko perte ha weta. Allez-y, donc merci beaucoup chers téléspectateurs ɓe aride wonde G Life Boy et Masta Soukroulou ka Jama TV ɗo. Donc chers téléspectateurs c'était Masta Soukroulou, c'était Kumba, c'était Petit Barry, c'était DJ Billy. Donc c'est juste aussi on vous donne rendez-vous aussi le 10 février là-bas au niveau de Nyani Night Club. C'est à nous surtout même pas raté. Donc DJ Billy le 10 février Masta Soukroulou no habba G Life Boy no habba habbora men Masta Soukroulou on ñan biya donc allez-y, merci beaucoup. Rendez-vous mercredi prochain inchallah et page go et invité be go et émission go. Merci beaucoup grand wori hara minima bye bye. Ok